Gustave, tvoj bi pogled i mrtvog probudio. A zašto ti nosiš tu kapu? Po ovoj vrućini ti nosiš tu blesavu kapu. Opet si gladan. Jesam. Gladan sam, knjigoljube. A još i čitam o gladi. Cijelu knjigu Hamsun je gladan. Zašto to opet čitam? Dođe čovjeku da uđe u roman i ispeče mu jaja. Pečena jaja, joj. Pa pojedi nešto. Kako ću jesti vraži gnome? Kad nema ničega, ima par zrna kave i to ne instant. Da se ugrizem za ruku, šta? Doći će uskoro Ivica. Trebao je doći prije 1,5 sata. Ne mogu ni po kiflu kad nemam novaca. A tebe baš briga kad ne znaš što je glad. Dobar dan. Joj, imate li nešto od onog pisca, onog što je napisao, mislim da su i film snimili po toj knjizi, ma znate onog pisca? Nisam baš siguran na kojeg mislite. Ma znate onog što je napisao onaj roman, onaj Rus, možda i nije bio Rus, ali film su snimili po tom romanu, američki film su snimili. A, mislite Doktor Živago? Kakav crni doktor Živago. Vi, mladiću, niste baš jako pametni, jel da? Ma ne, mislio sam... Lijepo vam kažem da se radi o piscu. A što ste mislili? Da ja tražim neke doktore, neke priručnike za samopomoć? To ste mislili? Mislili ste se malo sprdati sa mnom, jeli? Jel vi to mene ismijavate? Majku jednog malog djeteta ismijavate? Gospođo draga, nikad se ne bih sprdao s majkom jednog takog lijepog monstrumčića. Molim, da ste to rekli. Rekao sam, nikad se ne bih šalio s damom koja rodi tako divno malo čudovište. Čudovište? Ma ti si čudovište! Šta čovjek sve neće doživjeti ovdje? Sramota! I onda se čudimo što nam je tako u državi kako je. Ali neće to tako završiti. Di vam je šef? Hoću šefa? Pa ne znam, ja ga čekam, kruli mi želudac, gospođo. Ma nemojte, pa baš me briga za vaš želudac. Imate knjigu prigovora, sigurno? Dajte da vidim, odmah. Imamo knjigu prigovora, gospođo, ali ta knjiga nije na prodaju. Dajte mi knjigu prigovora dok sam dobre volje. Odmah! E tako, a sad mi dajte neku olovku. Idemo, mali, zbogom. Kakva je to galama? Nova zadovoljna mušterija. Gustave, boli me glava. Opet te boli glava. Svaki put kad tebe zaboli glava ja nabijem prekovremenih za 3 čovjeka. A znaš kako Ivica plaća? Šta Ivica plaća? Ništa. Izgladnjuje zaposlenike. Tko će ti radit kad Maja i ja krepucnemo od gladi? Tko? Opet si gladan, gade mali. Juče si jeo, svojim očima sam te vidio. A Maju, molim te, pusti na miru, ona je fina cura. I ne cendra da je gladna. Ne cendra zato što ima 12 kila. Jede ko papagaj. Vidiš li ovu knjigu? Vidiš na što sve čovjek može spasti? Izgleda da je stvarno gladan. Naravno da je gladan. Kad večera vino. Šefe, bila je jedna gospođa. Upisala se u knjigu prigovora nešto. Ma, ni prva ni zadnja. Baš da vidim šta je napisala. Tako nešto ja nikad u životu nisam vidio. Prodavač mi je rekao da sam luda i ružna
i debela i da mi je dijete odvratno. I rekao je da se moram liječiti i da mi je dijete odvratno. I nikad nije čuo za onog njemačkog pisca, a radi u antikvarijatu. I nikad više neću doći kod vas i nadam se da će vam propasti posao. Koja si ti ništarija? Stvarno si je to rekao. Ma ni pola od toga. Kad to povedeš, dođi da iskrcamo ploče iz auta. Šefe, a možda da ipak nabavimo klimu, ne? Mislim, sad je vruće, a kako će tek biti kad stigne pravo ljeto? Nisu ti uređaji danas toliko skupi, ne? Šta kažeš? Klimu? Imaš pravo. Nisu ti uređaji više tako skupi. Kupi je ti ako nije skupa. Krpamo tu kraj s krajem, a ti bi... Klimu jer nije toliko skupa. A nisam mislio. Nisam mislio da. Naravno da nisi mislio. Otvorite si vrata, napravite si propuh ako vam je toliko vruće. Koliko samo vode potrošite na zahod. Knjigoljub ne ide na WC. S tim više, koliko vode potrošiš ti sam? Plaćam račune kao da smo obitelj, a ne firma. Miroslave, trebam te. Dođi gore. Uđi. Izvolite. Gledam onu travu ispred kuće, nisi ti to baš ravno pokosio? Gospodine, nešto neštima s kosilicom, znate. A i kakao je jutros bio malo gorak. A u zadnje vrijeme ne hvata najbolje. Moram po više puta prelaziti jedan dio. A kakao, pa stvarno ne znam. Gorak, kažete? Baš gorak? Gorkast. Dobro, ajde. Pusti sad to. Slušaj, dogovorio sam opet neke ispite. Sad za vikend imat ćeš prvu turu. Znači kao nekad. Alpski šeširić, pričekaš studenta da ti se javi, uzmeš lovu i to ti je to. A jel mora opet alpski šeširić, gospodine Kopirko? O da, mora. Znate, bude mi neugodno, a i privlačim pozornost. Onako, stršim. Ne brini ti za pozornost, jesam ti 100 put rekao. Imamo sve ljude u policiji, a baš ti i dobro stoji taj alpski. A izgledam... Izgledaš ko budala. Da. Zato i volim kad ga nosiš. A gospodine Kopirko, a jel niste rekli da nećete više s ispitima? Da vam se ne isplati, da su premali novci? Ma, rekao sam da, rekla kazala, pa to ti je meni kikiriki. Toliko mi to ne treba da sad neću ni proviziju uzeti. Ne treba mi taj sitniš. Ali nisam mogu izdržati, znaš, nisam mogu izdržati bez te akcije. To ti je kad čovjek voli svoj posao. Čisti užitak, onda ne može bez tog. Kao što i ti voliš svoj posao, jel da? Naravno, da. Aj sad reci pošteno. Gdje bi bio da nije mene? Di? A? Ha, ne znam, gospodine Kopirko. Bojim se i razmišljati o tome. Možda bi bio u Njemačkoj, a?
crnčio za tamo nekog Franca ili Manfreda. Da. Misle ljudi da u Njemačkoj teku med i mlijeko i šta ja znam. Znam ja dobro kako je u Njemačkoj. Ili bi ovdje kod nas razvozio pice za 300 eura mjesečno. Nemaš ti pojma koliko ti je dobro kod mene. U pravu ste, gospodine. Istina, naravno da sam u pravu. Nego, gledaj, sad ću ti isprintat podatke za večera. Znači, kao nekad. Prije nego što odeš, javi mi se da vidim kako ti stoji taj alpski šeširić. Brate, kažem ti, bilo je meni sumnjivo, ali nema šanse da te provale. Brate, odakle ti njegova adresa? A, brate, nije važno odakle mi. Napišeš u mailu ime i kolegi i datum ispita. Lik ti pošalje vrijeme i mjesto gdje ćeš dati lovu i, brate, dobar si. Na pismenom pišeš neke gluposti, što ti ono padne na pamet i onda na usmenom prođeš. Ovisi za koju ocjenu uplatiš. I to ti je to. Ja opet dogovorio jednu peticu sad za ljetni rok. I kad mu kontaš daješ lovu? A, brate, sutra lik će doći u kampus na Maru Rastrančaru, oko ponoći negdje. A kak si kontaš uopće znao kak izgleda taj lik? A ispočetka nisam ni ja znao kako ću ga skontat. Pitao ga kako izgleda, lik mi poslao sliku one neke planinarske kapice. Ja promislio zajebava me. Pitam ga, brate, šta to znači, a on opet napiše datum i mjesto i pošalje sliku te kapice. A trebali se naći u pubu u Tvrđi. I vidim ti ja u 10 u pub ulazi lik s tom kapicom. Pitam ja, jel on? Kaže je. Dakle, njemu daš lovu i to ti je ta fora, ne možeš ga promašiti. I eto, onda znaš kako izgleda za kasnije, a pali 100%. Brate, kontam da je dobra fora. Ma 100%. A znaš šta još? Nestane ti taj mail, brate. Lega, kak misliš nestane? Pa nestane, kontaš, kao da ga nisi ni poslao. Brate, kad smo sve dogovorili, ja dođem na mail, pogledam, nema maila. Pogledam u otpad, kontaš, nisam ga slučajno valjda obrisao. Nema nigdje. Lik je, brate, haker neki, kontaš, odradi sve i na kraju obriše i mail. Nema tragova, ničega. Brate, kontam jebeno. Znači, idemo sutra na Maru? Ha, normalno da idemo. Upregao te mala Ivica? Ma da. Je li on tu? Da, iza je. Šefe, ovo nema smisla. Cijeli grad sam prehodao zbog pišljivih 10 knjiga. Nisi se valjda umorio? Pa pogledajte me, slijeva se s mene. Ja sam mislio da ti je malo pišljivih 10 knjiga. Kakvi malo, ja jedva teglim to. Nego, mislim, moglo se to i autom. A gdje je knjigoljub? Otišu u neko izviđanje. Kaže, mora provjeriti zašto ga boli glava. Ajde mi vidimo šta si ti nama donio. Sad kad ste malo pristojniji, sad vam mogu reći zašto me boljela glava. I mislio sam da Kopirko nešto muti. Opet je počeo namještati ispite na fakultetima. Da, posreduje između studenata i profesora. A najbolje od svega što mu uopće ne trebaju novci. Ne uzima proviziju. Radi to iz čiste ljubavi prema krađi i prevari. Čovjek ima strast. Ne drobi. Knjigoljube, nastavi. Dogovorio je nešto za ekonomiju. Sutra je primopredaja novaca. Bojim se da na tom ne možemo utjecati, jer studentska volja je prejaka. Ali možda bi se moglo nešto s profesorom. Uoči ispita. S profesorom? Pa da. Majo, ti nisi dugo u antikvarijatu, pa možda i ne znaš koliku moć ima čovjekova savjest. Naravno, ako čovjek ima savjest.
Da nema savjesti i na pravu možda. Sjećam se profesora još iz 20. stoljeća, tamo 80-ih, kad je on bio student, kad je vjerovao u nešto. Misliš da se i on toga sjeća? Ne znam, Ivice, vidjet ćemo. Jel pizza? Je, Uđi. izvolite, gospon Kopirko. Jesi ti spreman za večeras? Jesam, gospodine. Ajde da te vidim sa šeširićem. Jel to šeširić? Je. Ajde uđi. Mirice, šta smo rekli za ručice? Stvarno izgledaš ko budala. Ajde sad, donesi mi još 2 komada, pa se polako spremaj. Znači, noćas akcija. Brate, samo akcija. Brate, kontam da idemo. Ajmo, brate. Samo da riješim tog lika za ispit i dobri smo. Kontam. Reci ako vidiš planinarsku kapicu, onu s perima zabodenim. Brate, jel ono on? Kontaš, vidi tamo kod drveta. Brate, je. Vidimo kapicu. Ajde idemo do njega da riješimo to. Izgleda ko retard. Stvarno ko pravi retard. Idemo, Osijek! Ajmo svi! Ruke gore! Pijem da zaboravim, a i da se sjetim. Prvo kružim visoko, pa onda sletim. Najjača je rakija
Oprostite, došao sam u ime gospodina Kopirka. Evo, otvaram. 6. kat. Profesore, dobar dan. Možda me se i sjećate od ranije. Imam za vas nešto od gospodina Kopirka. Da, uđite. Znate, ne bi se zadržavao ako to nije problem. Dobro, može i tako. Dobro, to je onda to. Da, unutra su i ime i prezime studenta. Pa, doviđenja. Doviđenja. Tako je to. Kopirkov butler je uzeo od studenta novce i predao profesoru. Student na pismenom ispitu nije napisao niti jedan točan odgovor. Sutra su konzultacije kod profesora. Dogovorena ocjena je izvrstan. Dečko je mogao s tim novcima platiti najamninu za mjesec dana. Profesor nam je možda zadnja šansa. Posjetit ću ga noćas kad zaspi. Tako da će sutra imati vremena prije konzultacija da razmisli o svemu šta radi. Možda ga uspijem uvjeriti da vrati novce i studenta pusti tek kad nauči. Misliš da će to uspjeti? Ne znam. Šta ćeš mu napraviti dok spava? Pljuskat ga tim ručicama dok ne prizna. Lakše, Ivice. Znaš da ne volim nasilje. Neću ga pljuskati, nego ću mu snove ubaciti prizore kad i sam bio student. Kad je još vjerovao da se svijet može promijeniti. Možda će ga to podsjetiti na poštenje. Ono što je htio postati dok je bio mlad. Možda se prisjeti kako najkraći putevi znaju biti najduži. Svi ste vi ljudi jednom bili djeca. Doduše, neki nikada nisu imali šanse. Dobro, vidjet ćemo. Sutra ćeš nam reći kako je prošao ispit. Gustave, na noge lagane idemo istovariti one ploče.
Dobro jutro, profesore. Dobro jutro, kolega. Sjednite. Znate, ja sam Perković. Aha. Pa da, Krešimir Perković. Dobro. Recite, kolega Perkoviću, što vas zanima? Pa, znate, ja sam Perković, Krešimir. Da, znam, sad ste mi to rekli. Ali kolega Krešimire, što vas zanima? Zašto ste došli na konzultacije? Evo vidim, kolega, na pismenom nije baš bilo sjajno. Došli ste odgovarati za prolaz? Dobro, da vidimo. Recite mi za početak kako definiramo poduzetnički pothvat i koje su njegove faze? Poduzetnički pothvat? Pa nisam mislio da ću morati odgovarati. Profesor, ja sam Perković, Krešimir. Trebali ste dobiti jednu pošiljku. Jeste je dobili? Znači, dobili ste je. A ipak me pitate. Pa to nema nigdje, nisam ništa učio. Onda mi vratite pošiljku. Čućete vi mene još. Ne može to samo tako. I tako. Znači, polovičan uspjeh s prodajom ispita. Student nije položio, ali je profesor zadržao novce. Misliš da će Kopirko nastaviti po starom? Sigurno hoće, ali i ja ću. Idem dovršiti onaj popis.